Znači, Ture i Anti idete na veslanje, ostali ovako ćemo napraviti. Znači, Čepin i vi idete na lijevi bicikl, mi ćemo na ovaj srednji, a desno će ići Kik i ekipa ovaj lakši bicikl. Znaš tako je tamo ide. Slušaj, dodatni trening je uvijek jedan. Tu i tu. Znači, imate 6 tački. Jedan nosi po drvenom dijelu, jedan nosi, drugi radi, treći hoda sa strane. I tako se rotirate, uvijek jedan. Bog, ja sam Augustin Viličnik, bavim se crossfitom. Dolazim iz Dubrave, tu sam doma, tu sam otvorio klub i tim se bavim već sad negdje 4 godine. Ispod njega, ajde! Ispod njega! Bravo! Dobro, još ja, ajde! Ja mislim da to tek kod nas počinje biti popularno, znači taj grupni opći trening kod nas nije toliko zaživio, još se ne cijene toliko grupni treninzi kao što se cijene recimo treninzi u teretani. Znači u grupnim treninzima ljudi rade više na nekim svojim sposobnostima koje su generalnog smisla, a ne ciljani. Znači mi pokušavamo ljudima dati sveokupni, znači fitness kao takav, znači sposobnost da žive praktično u svijetu, da im ništa ne smeta. Dok recimo ciljano u teretani mi ne možemo baš toliko se posvetiti svemu. Možemo ako je dobar trening, odnosno trener, a ako nema takvog znanja, u crossfitu je baš to naglašeno. Znači da je fitness zapravo spremnost čovjeka da sve na životu što ga snađe može bez neke prevelike teškoće savladati. Znači u rekreativnom crossfitu mi idemo samo do nekog crvene zone ugode, odnosno gdje nam postaje biti nelagodno i tu stajemo. Znači to je taj rekreativni dio koji najčešće se kod ljudi vidi. Onaj profesionalni dio, odnosno crossfita kao sport, tu je već sad kao i svakom drugom profesionalnom sportu, mi ulazimo u tu crvenu zonu i preko nje da bi uspjeli postići nešto više. I to je ta najveća razlika između rekreativnog i profesionalnog crossfita. U profesionalnom sportu i u crossfitu mislim da nisu toliko jer je jako zaokružen kao sport. U profesionalnom, znači nisu toliko ozbiljni. U rekreativnom su puno veći jer ljudi ne posvećuju dovoljno pažnje sitnicama kao što su zagrijavanje, neke vježbe mobilnosti i stezanje i pokušavaju neke stvari napraviti, neke vještine razviti koje su izvan njihovih postignuća, odnosno koje njihovo tijelo ne može izvesti. A oni vide, znači napredne ljude, odnosno napredne crossfitere koji to rade, njima to izgleda jednostavno jer je to baratanje sa vlastitim tijelom i kao tako ne bi trebalo biti problem. Ali ako to oni pokušavaju napraviti, a nisu spremni za to, onda dođe ozljeda. U profesionalnom crossfitu nema toliko ozljeda jer su toliko sveokupno treninzi zaokruženi da ti teško se možeš ozlijediti. Najbitnije je zapravo to cijelokupnom pogledu na ozljede je da mora znati svoje granice. Znači mi kad odemo na CrossFit Games, odnosno crossfitter bilo koji kad ode na neko natjecanje, on probija malo svoje granice. I onda nekad to bude teže malo, pa bude ozljeda nekad manje. Znači sve ovisi koliko si posvetio pažnje sitnicama. A ako su te sitnice na razini da se razvijaju jednako kao i tvoje najbolje sposobnosti, neće biti ozljeda. A ako zaboraviš sitnice, a radiš ono što se najbolji, sigurno će biti ozljeda. Tada je to ono najteže u crossfitu. Taj ego je najveći problem u crossfitu, to je znači. Tako, da, to je u svakom sportu. Ajmo, Leo! Dan kao takav bi izgledao da ujutro imam neki trening od neki sat i pol koje, recimo moje tijelo, kako sam shvatio to kroz ovih 5 godina, više, odnosno bolje reagira na neki kardio trening ujutro, koji tog principa se i držim. Recimo sat i pol je neki zaokruženi trening sa nekim zagrijavanjem i stezanjem,
dok recimo drugi trening kojem je u danu odrađujem negdje između 2,4, 2,5, kad radim neku recimo snagu ili neku izdržljivost ili neku možda takvu vještinu što se tiče gimnastike ili nečega gdje sam primijetio da mi bolje tijelo reagira na taj dio. To je zahtjevno dosta, mora se dosta, po meni broj 1 je san, a ako nema dovoljno sna to je veliki problem, a broj 2 je prehrana, znači to je ono mora biti na razini. Većina crossfitera u današnjici su pothranjeni, znači većina njih cilja estetski crossfit, a ne recimo profesionalni crossfit, znači da bi po mojim nekim razmišljanju, ne kažem da je to točno ili nije, ali po mojem nekom razmišljanju mora se biti u sigurno suficitu sa kalorijama i moraš biti ne toliko, rekli bi, low body fat da bi moglo biti na vrhunskoj razini. Ti si na low body fat jedino na gamesima kad gubiš nešto na kilaži da bi bio nešto sitno spremniji, a sve ostale tvoje cikluse kroz cijelu godinu ti si recimo negdje možda 14-15% body fata da bi moglo sve performanse dignuti na maksimum. Pa ja sam sad trenutno na između 5 i 6 tisuća kalorija. Recimo da to ne uspijem sve nadoknaditi iz kvalitetnih namirnica i imam dosta fast fooda ili dosta nekih nadopuna koji su mi kalorijski dobro dođu, ali se držim definitivno one baze kao kvalitetne namirnice, a sve ostalo dopunske neke se zapravo tovim punim sa nekim stvarima koje moram unesti u sebe da bi uopće odradio taj dan. Zapravo ja sam učio na fakultetu 4 godine nešto što sad pokušavam pobiti u crossfitu. Znači mi smo učili i cijelo vrijeme smo govorili ok, radiš snagu, imaš recimo stražnji čučanj, ti ne smiješ raditi aerobnu izdržljivost znači 48 sati prije da bi bio spreman za tu snagu. Znači inače nećeš odraditi svoje jedinice, nećeš odraditi svoje trojke kako treba. I kad sam došao u svijet crossfita, dosta tih stvari koje sam zapravo savladao na fakultetu mi je bilo nejasno na koji način ću povezati. Dosta mi je pomoglo to što sam radio na svojim nekim kapacitetima što tiče aerobne sposobnosti, a aerobno sam bio dosta sposoban, anaerobno sam bio možda nešto manje sposobniji i samo sam počeo zapravo koristiti te principe crossfita koje oni nalažu, znači kao takav, kao crossfit službeno, kao community, oni imaju svoje načine treninga, oni imaju svoja razmišljanja i pokušao sam na taj način trenirati i shvatio sam da je to isto moguće. Naravno, neko ima veće sposobnosti da razvije nešto više nego što ti možeš, ovisno od pojedinaca do pojedinaca, ali sam vidio da se ja razvijam u smjeru kao što se oni razvijaju, tako da neko će skočiti možda malo više za tih 10-15% u snazi, neko možda malo više 10-15% na aerobnoj kapacitetu, ali uglavnom vidio sam da ono što sam radio i učio na fakultetu možda nije bilo toliko točno, nije bilo potkrepljeno sa nekim praktičnim dokazima kao što sam tu shvatio u crossfitu. Glava je broj 1. Znači, ja ne kažem ništa da je to sad nešto najpametnije, to je u svakom sportu tako. Znači, glava je broj 1. Znači, sposobnost čovjeka da ide u da probija granice često i da mu to nije nelagodno, da mu je nelagodno, ali da ne stane u toj poziciji, u tom situaciji toj. Broj 2 bi definitivno rekao neka sposobnost čovjeka da gleda na pozitivne dijelove tog svog cijelog života. Znači, ako tebe smutava u treningu da ti ne možeš taj dan napraviti svoj maks kao što si prije mogao, da to je definitivno će te ukočiti jako i nećeš moći napredovati. Znači taj sposobnost da gledaš ne kratkoročno nego dugoročno, to je broj 2. I broj 3, sve sposobnosti tih 7 koje CrossFit nalaže, vještine što se tiče izdržljivosti, snage, svih 7 bi ja spojio u jedno. Da, svih 7 u jedan. Da, ne mogu izdvojiti, ne mogu. Ali s tim da jedan drži, drugi radi, a treći hoda sa strane. I uvijek se rotirate da neko radi, neko odmara. Drži, a jedan hoda. I stalno se mijenjate, svaki put se mijenjate. Ali jako sam sretan, znači ostvario sam plasman, prvi Hrvat u povijesti koji će uopće ići tamo. To će možda biti najveći poticaj za mene. Ono što je najvažnije, ja sam dao svoj maks,
Možda to nije bio maks, kao što smo rekli, nije maks bio što sam trebao dati, možda sam mogao i više, ali sam dao za taj dan kad sam radio taj trening, dao sam svoj maks. Rezultiralo je što sam bio prvi u Hrvatskoj, idem na Gamese, moj neki dugoročni cilj koji sam gledao je ispunjen, želio sam to, ostvario sam. Ono što je bitno, tokom samih kvalifikacija imao sam dosta promjena u životu i samih nekih stvari koje su se mijenjali u klubu, u privatnom životu i tako da, kažem, pozitivan sam zato što je sve to tako ispalo, jedva čekam da dođem tamo. Realno, najrealnije top 60 se nadam. Da, znači ja sam daleko još i te razine neke svjetske, jer ja nisam još se specijalizirao na način da sam samo crossfit atlet, znači ja nisam samo sportaš. Ja radim doma na baušteli, radim ovdje na baušteli, znači povozim tamo, zaradi tamo novce, zaradi tamo. Znači crossfit kao takav u Hrvatskoj nije neki sport od kojeg možeš živjeti. Znači pozivamo sponzore da te sponzoriraju. Tako je. Call me. Nazovite me. A definitivno mi se može javiti na Facebook, znači Augustin Vili, ili na Instagram The Heart Rate Doctor, znači gdje kogod stvarno slobodno nazovite, stavite linkić. Planovi za budućnost. Da. Ovak, znači definitivno bih htio podići Hrvatsku u crossfitu općenito. Znači ja znam da u Hrvatskoj ima jako puno dečki koji su vrlo sposobni, ali naša crossfit scena nije na razini da bi ti dečki došli do izražaja. Ja kao osoba bi htio te sve dečke skupiti i napraviti najbolje od toga. I pružiti Hrvatskoj da se pokaže najbolje svjetlu na svjetskoj razini. Znam da ih ima jako puno. A broj 2, sebe razviti do maksimuma. Znači ja sad imam još vremena do 35. godine, kad ilazim u tu neku, recimo, sljedeću kategoriju. Znači od kategorije 100 do 18 godina do 35 godina. Znači ja sad imam još malo 30, 3 banke. Ja imam još 5 godina da se probam maksimalno razviti. Cilj, najluđi, top, a ja bih htio top 20, evo, neće biti bahat, ali top 20 da budem. Znači, to bi bio show, da. Ja sam dolazim iz svijeta teretana, znači nisam baš neki što se tiče powerliftinga i što se tiče samih maksimala nisam nešto. Znači moja maksimala clean jerk je 135, maksimala u snatchu 102,5, maksimala u benchu 140, maksimala u deadliftu 230, šta sam još pitao? Čučanja straži 180, prednji 150, to je loše jako. A za top 60 će biti, da, uključite se svi u CrossFit, dajte dođite ljudi, to je budućnost, to je show. Ništa. Eto, bilo mi je drago staviti. Meni isto. Eto, odlično, jeveno.